kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian katuk anis ngi jong kajing bom syai bat kajing bom tikna ki pulit ke East Jaintia Hills hagas ngi balang kila pentip bahak ar phundeu tarik nailar kila lap ya kawe kamet yap ke bala puut malumala bat andala pej na kani kamet la shem ba ka passport bala don hau kade jong ubriu bala tip kerteng kumu Sheikh Ali Khan pana upana ude uju ubriu uba kilat pathai khobor na Bangladesh hakini khandiat sngi kila kamba ula yap ha Meghalaya hadian ba ula phet na laga jongkari banwan cha India. Uni ubriu ude General Secretary Barim ke Bangladesh Chhatra League bat dekat ke Pirojpur District Awami League. Ke Awami League kede ke seng jong ke Sheikh Hasina kepala hab ban hiar syuki kum ke Menteri Rang Ba'du ke Bangladesh haka santarik nailar bat ke balawan pet she India. Haka janmiet ke arpundu tarik nailar ke wei ke met yap jung ushen rang ke bomlak ban ithu satya ke bala sedang puut lalap bala tiak lingtar haka wei ke Kwai ke badan hathan dona boy East Jaintia Hills District. Kabadan kumba iwei point san kilometer na khaput India Bangladesh laong ka kerwo na Superintendent of Police ke East Jaintia Hills Ugiri Prasad nalor kata laong balalap ru ya kawi ke passport Bangladesh ke badan ya ka kerteng Sheikh Ali Khan pana na kate ka met yam hadin kani andala pendap ya baro ke jingdon kam ha jaka balalap ya ka met yam lapen ken ria no ya ka met sha civil hospital clear nak benta ban pendap ya ka postmortem shu USP ulaong bahadian bala pendap ya ka postmortem labu ya ka met hakam rabu met yap ha clear civil hospital East Jaintia Hills District nak benta ke jingpen ithu bat banwan kam ya ka jing toket halor kani kadang ya chakmat laong uteu he pulit kilat pathai khobor na Bangladesh hakini khandiat sngi balala kila tho ba upana ula khlat ha Meghalaya hak ar psau tarik nailar kat ba udang persyang ban phet sha India na Bangladesh kite kilat pathai khobor kila ong ba upersa jong uwei na ki bahayeng upana ulai ku zaman taluk der minto chairman kachira para par satoria union parishad but organizing secretary ke ko khali upazila Awami League ula kamba ukni jong ula khlat no hadien ba ula butut na uwe ulum hashulong Meghalaya hakastap kar pusau tarik nailar kabalayalam shagajing sange atiet jong uklong snam ujasim udin khan ken jong uhenmen upana ulaong ba ulaya keren bat upana lingba ka phone laisngi hashwa ka ar pusau tarik nailar ula kdo ba upana ula wan phai shadhaka arsngi hadien ba ula sa hayeng jong u ha Shahid Fazlul Haq Road ha Pirojpur ha ka arpasan tarik naitung ujasim udin khan ula ong bakila yu asngo ba upana ula rum sha India lingba ka khaput tamabil hasel het hak ba ula khlatno ka kot khubor Dhaka Tribune kala ong ru ba ka telong khubor ke thu ba ka por ba persyang phet upana lasen ran lang ya uda Nongïalam ka Central Committee jong ka Awami League ubana ka than Chittagong bat Nongïalam ka Jhala kathi Chhatra League laban kedo bakat kum kilat pathai khobor na Bangladesh upana ula syajiet kum General Secretary ke Chhatra League haka Central Council jong usnem syaja khanai spa khanai pusau hadien ka council jong usnem arja khat ar ulalong udukhat ke Central Subcommittee jong ka Awami League bat hadien udukhat jong ki subcommittee ba pher hadu ba unda khlat no ulalong udukhat jong ka Pirojpur District Awami League ha usnem arjar phra upana ula ya pdiang ya ka jingsha ajiet haka Awami League na Pirojpur 2 constituency henry uhap banken ria no sharut namar ke election ya telok jong ka senrop ki khat sauseng haba phai shaki kam jong u Sheikh Ali Khan pana ulalong u chairman jong ka Diamond Life Insurance Company Limited